درود. اخبار مهمترین روز را از استودیو رادیو آزادی شهر پراگ من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه در روسیه همزمان با روز ماتم به یاد 92 قربانی سقوط هواپیما در بحر سیاه جستجوی جسدها ادامه دارد. نظامیان اوکروگ جنوبی با هدف پیدا کردن جسدها و پاره‌های هواپیما ساحل را تحقیق دارند. تا هنوز جنجال مقامات آویاسیونی روسیه و تاجیکستان بر سر شیوه انجام پروازها بین دو کشور حل خود را نیافته است. و چرا در بعضی خانواده‌های قرقیزستان به تولد پسر ترجیح داده از تولد دختر خوشحال نیستند؟ اگر مردها می‌دانستند که پسر و یا دختر بودن جنین به مرد وابسته است، به شوهرانی که از خانه با این سبب زنها را میرانند پاسخی مناسب می‌دادند. پرزیدنت تاجیکستان سقوط هواپیمای نظامی روسیه را تلفات سنگین دانسته است. امامعلی رحمان روز 25 دکبر با ارسال پیام تسلیت به همتای روسش ولادیمیر پوتین همدردی خود را بیان کرد و گفت که ساکنان تاجیکستان در غم مردم روسیه شریکند. امروز روسیه به خاطر سقوط هواپیمای نظامی ماتم دارد. در کلیساهای سراسر روسیه نام قربانی‌های سقوط هواپیمای تو 154 در نزدیکی شهر سوچی یاد می‌شود. مردم زیادی برای عبادت به کلیسای کناری فرودگاه ادلر آمده در نزد لوحه یادگاری قربانی‌ها گل و شمع آوردند. وزارت مدافع روسیه گفت که 10 جسد به مسکو انتقال داده شدند. همین طریق 39 کشتی و قایق، 135 شناور و 7 ماشین زیر آبی برای جستجوی جسدها سفربر شدند. بر علاوه 5 چرخبال و 1 هواپیمای بی سرنشین اورلنده وضع آب و هوایی منطقه را نظارت می‌کنند. نظامیان اوکروگ جنوبی با هدف پیدا کردن جسدها و پاره‌های هواپیما ساحل را تحقیق دارند. صبح یکشنبه هواپیمای وزارت مدافع روسیه در راه به سوریه سقوط نمود. 92 نفر 8 عضو اکیپاژ خبرنگاران 3 کانال تلویزیونی روسیه، اعضای انسامبل هنری به نام الکساندر و خادم معروف جمعیتی الیزاوتا گلینکا که با نام دکتر لیزا مشهور است در این هواپیما به هلاکت رسیدند. سبب سقوط هواپیما تا حال اعلام نشده است. در پس منظر تحولات اخیر جنجال مقامات آویاسیونی روسیه و تاجیکستان بر سر شیوه انجام پروازها بین دو کشور از فرودگاه ژوکوفسکی هنوز حل خود را نیافته است. مذاکرات درباره تنظیم پروازها در مسکو ادامه داشته در این زمینه تاکنون توافق اصولی حاصل نشده است. فعلا پرواز هواپیماهای اورالسکی آویالینی به تاجیکستان بدون محدودیت انجام می شود، اما سومون ایر مجبور شد پول یک رئیس را به مسافرانش برگرداند. مردان محمد تفصیلات دارد. در حالی که پرواز هواپیماهای شرکت سومون ایر به شهرهای منطقه روسیه منع شده است، اما هواپیماهای شرکت اورالسکی آویالینی همچنان به شهرهای دوشنبه و خوجند پروازها انجام می‌دهد. مگر این همان پریتت یا برابری در انجام پروازها حساب می‌یابد که تاجیکستان برای اجراش پایفشاری می‌کرد؟ شرالی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 26 دکبر در صحبت با آزادی گفت جانب تاجیکستان نیز قبلا قصد داشت که پروازهای این شرکت را به کشور ممنوع کند، ولی با در نظر داشته آن که هزارها نفر مهاجران کاری در آستانه سال نو میلادی میخواهند به وطن بازگردند، وزارت نقلیات تاجیکستان به طور یکجانبه از این عمل جوابی خودداری کرده است. ولی بحث اساسی میان هیئت‌های وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه در مسکو که هنوز ادامه داشته و جانب‌ها نمی‌توانند به توافق برسند چیست؟ در حالی که وزیر نقلیات تاجیکستان برای رعایت نشدن ترتیبی مقرر شده از جانب روسیه و فرودگاه اساسی برای پرواز به تاجیکستان قرار گرفتن فرودگاه ژوکوفسک را که از مسکو دور است مشکل اصلی در بحث طرفین ارزیابی می‌کند، ولی ایده از مهاجران و کارشناسان مستقل علت بحث را به ارزش بلیط‌ها نیز مربوط می‌دانند. مثلا طبق اطلاع سامانه شرکت هوایی یمل قیمت میانه بلیط از مسکو به دوشنبه 5879 روبل را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ارزش بلیط‌ها در این سمت در شرکت هوایی تاجیک ایر 12370 روبل و شرکت سامان ایر 14741 روبل را تشکیل می‌دهد. مردان محمد، رادیو صوفی، آزادی، دوشنبه.
ҳамкорони мо дар душанбе ва москав таҳолоти марбут ба парвози ҳавопаймоҳои русияву тоҷикистонро пайгирӣ доранд ва тафсилоти бештарро метавонед дар сайти www.ozodin.org пайдо кунед. сафари ҳайати ҳукуматии ӯзбекистон ба тоҷикистон ки бояд 26 декабр сурат мегирифт барои як рӯз ба таъхир афтод. хабаргузори Азия Плюс бо такя ба манбаи худ менависад эҳтимолан ҳузур надоштани Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар барои як рӯз дертар омадани ин ҳайат сабаб шудааст. Интизор меравад рӯзи 28 декабр президенти Тоҷикистон бо муовини нахуствазири Ӯзбекистон ва раҳбари ҳайат Рустам Азимов мулоқот намояд. Бино ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ, ҷонибҳо дар душанбе масъалаи сода гардондани низоми раводид, боз кардани роҳҳои заминӣ, роҳи оҳан ва равои автобусҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистонро матраҳ мекунанд. барномаро идома медиҳем. Чанд тан аз сокинони ноҳияи Дӯстӣ ки ба ифротгароӣ муттаҳам мешуданд, раҳо гардиданд. Боздошти ин нафарон моҳи марти имсол сурат гирифта буд. ҳанӯз он вақт волидайни ин ҷавонон иддао доштанд ки писаронашон бидуни кадом далел дастгир шуда, таҳти шиканҷаи иттиҳоми иштирок дар ҷанги Сурияро ба гардан гирифтанд. иддаое ки мақомоти тафтишотӣ онро рад мекард. Мирзонаби Холиқзод ҷузъиёт дорад. 8 нафар сокини ноҳияи Ҷиликул ки ҳоло Дӯстӣ 150 километри ҷануби поишгахти Тоҷикистон ки аслан ҷавонон ҳастанд, бо амри вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ки дар СИЗО дар боздоштгоҳи муваққатии марказии шаҳри Душанбе нигоҳдорӣ мешуданд, озод карда шуданд ва онҳо ба назди падару модарашон баргаштанд. Ин ҷавонон аслан бо айби ширкат дар ҷангҳои Сурия айбдор дониста мешуданд ва бо моддаи 401 қисми 1, яъне ширкат дар амалиётҳои ҷангӣ дар кишварҳои дигар гунаҳгор дониста мешуданд. Ин гурӯҳи ҷавонон ки аслан аз 32 нафар иборат буданд ва аз чанд деҳаи ноҳияи Ҷиликул аз ҷониби мақомоти интизомии Тоҷикистон боздошт шуданд ва ба шаҳри Душанбе интиқол дода шуданд ва аз моҳи март соли равон ба ин тараф инҳо дар СИЗО ҳамтор ки гуфтам нигоҳдорӣ мешуданд ва аз ин 32 нафар 24 нафари онҳо озод карда шуданд, вале алайҳи ин 8 нафар парванда боз шуда буд. тафтишоте ки таи ин 8 моҳ идома дошт нишон дод ки ин бачаҳо ба он айбе ки гунаҳгор дониста мешуданд, яъне ки даст надоштанд ва бинобар сафед шудани ин аъмолашон онҳо ба назди падару модарашон, яъне аз СИЗО оқиб гардонда шуданд. ин ҳарфоро ба мо волидони ин 8 нафар ҷавон нақл карданд ва гуфтанд ки имрӯз, яъне ки рӯзи душанбе, вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳам ҷавононро ҳамроҳи падарашон даъват намуданд ва ба онҳо паспортҳояшонро баргардонданд. аммо дар ҳамин рӯз як мақоми додистонии кулли Тоҷикистон гуфт ки ҳанӯз айб аз гардани инҳо бардошта нашудааст ва онҳо ҳамчунон бо моддаи 401 қисми 1 айбдор дониста мешуданд, аммо бо дар назардошти дигар карда шудани яъне боздошт пешакии онҳо, яъне нигоҳдории пешакии онҳо аз СИЗО ҷавоб дода шуданд, вале ин ҳамсоҳбати мо гуфт ки ҳатман дар нисбати онҳо як сабукӣ дода мешавад ва имкон дорад ки бо пардохти ҷарима озод карда шаванд. мақомоти интизомии Тоҷикистон бахусус вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар нишасти хабарии ахири худ зикр карда буд ки беш аз 1000 нафар ҷавонони тоҷик таи чанд соли охир дар ҷангҳои Сурия ва Ироқ ширкат карданд ва бархе онҳо бозгаштанд ба Тоҷикистон. ҳоло мақомот талош дорад ки ҷавононро бо ҳар роҳи ҳаст ба кишвар ба ватан баргардонанд. Мирзо Набии Холиқзод, Радиои Озодии Душанбе. ҳоло меравем ба Қирғизистон. дар ин кишвар хонаводаҳо ба таваллуди писар тарҷеҳ медиҳанд. мамудоиҳои зоиҷгоҳҳо мегӯянд аксаран мардҳо мехоҳанд ки соҳиби писар бошанд. занон ҳам ба хотири нороҳат накардани шавҳарон гоҳон на танҳо сеҳатӣ, балки ҷони худро зери хатар мегузоранд. гузориши навбатии мо дар ҳамин мавзӯст. бо чунин модарон сартабиби зоишгоҳ тақрибан ҳар рӯз рӯбарӯ мешавад, аммо на ҳамаи заноне ки қаблан духтар ба дунё оварданд аз хабари таваллуди боз як духтари дигар хурсанд мешаванд. онҳо мегӯянд ман ба шавҳар ва хешу таборам чӣ бигӯям? охир онҳо нороҳат мешаванд. онҳо интизори писар буданд, аммо ман духтар таваллуд кардам. онҳое ҳам ҳастанд ки моҳҳои ахири бордорӣ ба ташхис меоянд ва мехоҳанд ки исқоти ҳамл кунанд. баъзе мардҳо ҳатто аз поён ба ҳамсарашон дар боло дод мезананд ки агар духтар шуд метавонӣ ба хона барнагардӣ. طول 10 ساله‌ها امینت بیتیکова از فهماندن آنکه جنس نوزاد از مرد وابسته است نه از زن خسته شده است، ولی با این وجود زنان زیاد به نزد او میآیند و مشورت میپرسند که از چه راه میشود صاحب پسر شد.
агар мардҳо медонистанд ки писар ва ё духтар будани ҷанин ба мард вобаста аст, ба шавҳароне ки аз хона бо ин сабаб занҳоро меронанд посухи муносиб медоданд. элзат бояд ба зудӣ таваллуд кунад. 9 моҳи расо аҳли хонавода интизор доштанд ки ӯ писар ба дунё меорад, аммо чанд рӯзи пеш маълум шуд ки соҳиби духтари севум мешавад. ман худамро бовар мекунондам ки ин дафъа ҳатман писар мешавад. то дер ба ташхиси ӯзӣ нарафтам. ба фикри ман бештари мардон писар мехоҳанд. овозхони маъруфи қирғизистон Анжелика дар як суҳбати телевизионӣ иқрор кард ки то замони писардор шудан таваллуд хоҳад кард. бо вуҷуди хатар ба саломатӣ ӯ 3 духтарашро бо роҳи ҷарроҳӣ ба дунё овардааст. медицина өнөгүп жатат. тиб пеш меравад. ман аз ҳар ҷо мепурсам, маълумот ҷамъ мекунам. ҳарчанд 7 бор чен карда як бор бибурам ҳам, ҳама кор дар дасти худованд аст. вале мо ҳоло ҷавон ҳастем. шояд соҳиби 2 писар мешавем. дагы 2 улду болсок деп мен ойлоймун. аз нигоҳи Гулоим Айличӣ аксаран занҳо бинобар қолабҳои шахсшудаи ҷомеа ҷони худро зери хатар мегузоранд. Если в семье, там, скажем, 3 дочери, да, агар дар оила 3 духтар бошад, зан таҳти фишори хишовандон ва дӯстон қарор мегирад. аз ӯ бо истеҳзо мепурсанд ки кай писар таваллуд мекунад. со стороны друзей все подшучивают, там 3 девочки, когда будет сын. бинобар ин занҳо барои писардор шудан аз воситаҳои мухталиф истифода мекунанд. талош менамоянд бо ёрии тақвим ва ё боварҳои қадимии қирғизӣ ба ҳадаф бирасанд. Очень много, да, таких имен, которые уже показывают, что вот там... бисёр номҳое вуҷуд доранд ки маънияшон чунин аст: мо туро не балки писар мехостем. Масалан, бурул маънои тағйир доданро дорад. боварҳое ҳаст ки агар пайи ҳам духтар таваллуд шавад, якеро чунин ном гузоранд, ҳатман фарзанди оянда писар мешавад. жанил ҳам ба чунин маънист, яъне бигзор фарзанди оянда писар бошад. Пусть эта череда оступится и следующим родится мальчик. ба гуфтаи хонум Гулоим, ҳоло маҳз ҳамин гуна номҳои занона дар Қирғизистон маъмуланд. рӯзи якшанбе, дар ҳоле ки миллионҳо пайрави дини насронӣ зери ин оҳанг иди милоди масеҳро ҷашн мегирифтанд, муаллифи он овозхон ва оҳангсози шинохтаи Британия Ҷорҷ Майкл дар синни 53 солагӣ даргузашт. мақомот дар бораи сабаби фавти Майкл тафсилоте надоданд, вале гуфта мешавад ки дар макони фавти ин овозхон ягон шаҳодати шубҳабарангез мушоҳида нашудааст. ҷорҷ Майкл 25 июни соли 1963 дар Лондон дар оилаи муҳоҷирони юнони табор ба дунё омадааст. исми аслии ӯ Йоргос Кириакос Панайоту мебошад. ном бурда солҳои 80 қарни гузашта шӯҳрати бузурге касб намуд. Майкл беш аз 100 миллион нусха албомҳояшро ба фурӯш бароварда яке аз маъруфтарин овозхони саросари дунё дар асри 20 ба шумор меравад. соли 2011 Майкл аз сабаби варами шуш ҳунарнамояш дар Венаро лағв карда як моҳ бистарӣ шуд. як сол пеш аз он дар соли 2010 ин овозхон таҳти таъсири маводи нашъовар мошин ронда баъди тасодуме дар Лондон ба дасти полис афтод. сипас ӯро бо ҳукми додгоҳ муддате ҳабс карда буданд. Майкл нақша дошт ки соли оянда як филми мустанадеро дар бораи корнома ва консертҳои бузургтаринаш пешкаш намояд. ва ҳоло як хабари варзишӣ дорем. Манучер Ҷалилов, ҳамлагари дастаи Истиқлоли Душанбе, бо ҷоизаи беҳтарин бозигари соли 2016 мукофотонида шуд. ин футболбози 26-сола ки ҳамлагари мунтахаби миллии Тоҷикистон аст, бори дуввум пайи ҳам ба ин ҷоиза муваффақ мешавад. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар як маросим ки рӯзи 24 декабр дар Душанбе баргузор шуд, беҳтаринҳои мавсими соли 2016-ро эълон кард. Ҷалилов, ки дар бозиҳои мусобиқаи имсолаи Лигаи Олӣ ба дарвозаи рақибонаш 22 туп задааст, ба мисли мавсими соли гузашта бо ҷоизаи беҳтарин нишонзад низ мукофотонида мешавад. бо нашри ин хабар барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. то барномаи фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.